Okutongoza Okwombeka daamu egi kwakorerwa muri kanywamizi ka Buyanda omu district y'Isingiro erizooba. Ladies and gentlemen, it is now my pleasure to officially launch the irrigation for climate resilient project for God and my country. Thank you so much. Murakoze cyane. Imani balinde. Mwongere to support muzeyi. Mwongere to support Bright Rwamirama. That man is good in cabinet. Obulisa n'ubujuri ate nyoni n'abekera mwenye nakwagambira ekizibu ekitwine mu Uganda n'okureba tukweza nk'okutwagura ntweza ahwe obwire kuhindahinduka enjura ekabura emisiri kuoma okweza kukabura okwenda kweza gye wine kukora ebintu bishatu ekyokubanza n'okulonda embibo nungi icyakabiri no kugira ikirisa umwitaka hati abirizaga n'ikireka cyangu ahakirisa umwitaka yamwegeye n'oburingwa bwa mita 3 higuru kandi naija kwombekwa ahari hectares 3,300 kiretera amagana gafa okulwala kubanga kati wano for example Tanzania ina nnyo kalusu kati ate ente zaffe zitambula ne zigenda Kagera ebiseera ebisinga weesanga nti tufuna quarantine kubanga endwadde ziba zitulumye. Isingiro, Kanungu, Rukunjiri na Tororo ni zimwe hari za district ezirayombekerwe za daamu z'ekika nk'eki. Nankana n'abakawuyana nimwe mutunjeho mwena mizi oborereba cyangwa rero si warashemererwe nano kwesho bagamba twine daamu ya mizi ora rero muri sabo ya mizi abantu n'abanywa mizi. Ekyakabiri president kwa munatundo burengi otakagera project eki hariho nijo mega project iba ya Akagera majuri ekutwara mizi ekagateko mu rurembo rwa Marra nicyo byoke binde byitu katunga mizi kamiza ko kushikere misiri tube turajanga turakumategereza njwe yabwe 2015 yo kwa munana hakiro cyabikira mari konkati atwaza kuhinga full time cyangwa kutegereza njura cyangwa kutegereza ki ishaye na nokinga kandi abantu bakabyanda ko muri abahinji uko muri abakozi ndateka abahona barabura ba contractor ngo batakora binkwatire ki ahabwo kuba bakikora nibije kuferwa omurimo gwa contract yona contractor you are now on the spot ito Isingiro turamanya kuratira ibintu byitu if you are planning to do shoddy work you are in the wrong place. The technical team and the political leaders, we are working together, so we are expecting very good work from you. Wonna we bakolera mu ensobi ne bava wabwerwa ne bagenda wabwerwa contract yabijja kubeera terminated. So twagala okubira omulanga njagala okubira omulanga abakulembeze bannanga ba district eno ate era batusuubiza ndi musanyufu nnyo bagenda ku monitoringa ate babaddewo nnyo mu ntandikwa therefore project badde bagigoberera bulungi njagala bagikoberere paka ku nfumero yaayo. Gasha kwa Ruth Nwamanya.